सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. देव बरो दीस दिव भयणी बाबांनो. जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं. आयज पवित्र सभा आनीक एक वोट भक्ताचो उगडास करता आनी तो म्हटल्यार बाग्योन बार्नबास हाचो. तर कोण तो बार्नबास? बार्नबास एक जुद आसलो, सायप्रस गांवाचो लेवीत. ताचे बावतिजमाचे नाव आसले जुजे. पयल्या क्रिस्तवां मदें तो एक सगल्यांक मानता तसलो फुडारी आसलो. लोकांनी ताका बार्नबास एक पेट नेम कशें मोगान घातलेलें. ग्रीक भाशेन बार्नबास म्हणजे दुसऱ्यांक तेंको दिवपी, दुसऱ्यांक धीर दिवपी, दुसऱ्यांक बुजवण दिवपी, सन ऑफ एनकरेजमेंट. दोन दुतांचो इतिहास आवेसवो 4, 9, 11 आनी 15 वाचीत जाल्यार सारकें तुमकां समजतलें. बार्नबासाक लागून पयली क्रिस्ती समुदाय सावलो आसलोलो पावलू जातोच ताका मांडून घेता. त्या उपरांत पावलू आनी बार्नबास बराबर मिसावांचो वावर करतात. तर थोड्याच उतरांनी ही जावन आसा बार्नबासाची खाणी. मोगाच्यानो बाग्योन पावलू भाशेन बार्नबास आनी सान आंतोन हांचे भाशेन पवित्र सभेक मिशनर वावराचो जायतो अनुभव आसा. तुमच्या मुखार दवरता 10 मुंडे 10 प्रिंसिपल्स क्रिस्ती मिशनर वावराचे. हे 10 मुंडे जायते वाचले उपरांत हांवें तयार केल्या. जी कोण फिरगोजेन फुडारीपण चलयतात तांकां जायते फायद्याक पडटले. फिरगोजेन PPC मेंबर्स, कॅटेकिस्ट, संदेशकार, कोऑर्डिनेटर्स, व्हॉलंटियर्स जो लोक असो वावुरता तांकां ह्या व्हिडिओचे लिंक फॉरवर्ड करा, शेअर करा. तर आतां बाग्योन बार्नबासाक आनी बाग्योन आंतोनीक फुडें घालून देवाचें उतर आयकुया आनी एक बरो नियाळ आमी करुया. पयले वाचप. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आवेसवर 11 वोडी 21 ते 26. आवेसवर 13 वोडी 1 ते 3. आंतोनिकेन जायतीं जाणां बावाड दवरून सोमयाशी परतली. ही खबर जेरुसालेचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणें बार्नबासाक आंतोनिकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोमयाक विस्वासी रावोंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बाबार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोमयाचो पाटलाव कोत्तेल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्या उपरांत ताणें ताका आंतोनिकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें शिकवण दिली. आंतोनिकेक शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. आंतोनिकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नबास काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट, मानियन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां ते केरीत कामा खातीर बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचे उतरे. देवाचे उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रचून गांव
नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोरया उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब राष्ट्रामुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुले तावन आपलो तीर विस्वास मोग मनांत दवर सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब राष्ट्रामुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखी पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गा. आनंदाचे उलास सोड. जबाब राष्ट्रामुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किर्नोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गा. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्पराची तोणतोणीत वाकाणणी कर. जबाब राष्ट्रामुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सगळ्या देशांतल्यान लोकांक शिकोवन तांकां म्हजी शीस करात. संवसार सोरो पुर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. हावेस्वर दावो बोली 7:13. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, वचून सर्गींचे राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बोरीं करात, मेल्ल्यांक जिवोन करात, पडकारांक नितोल करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुंक्या दियात. तुमचे कोणे भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयेंत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुट्टी वो 2 आंगावलीं वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावराड्यांक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सोदतोच तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी तुमचे भायर सरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणानो, जरी तर उजो वाडना आनी चोडना जाल्यार तो उजो पालोवन वेता, मोरता. तेच भाशेन जरी तर एक पवित्र सभेक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो उजो लागना जाल्यार म्हणजे मिशनार वावर ना जाल्यार ती पवित्र सभा सोकास पालोवन वेता, कोबार जाता, मोरोन वेता. देखूनच तुमच्या मुखार हे 10 मुंडे हांव दवरतां. मिशनार वावराचो पयलो मुद्दो, द फर्स्ट प्रिंसिपल, गो टू द लॉस्ट शीप. म्हणजे सांडलेल्या शेळयांचो आमी हुस्को दवरूंक जाय. देवाच्या मोगाक लागून दुसऱ्यांचो हुस्को दवरपाचो कायदो जावन एकल्या क्रिस्तांवांचो. हो कायदो करूंकूच जाय, ऑप्शन ना. जेजूची बरी खबर पिरगोजेच्या 4 वण्टी भितर उरोंक फावो ना. देखूनच आमी म्हणटा, खरें मिसाचें बलिदान सुरू जाता जेन्ना आमी मिस जातूच घरा येता पळय तेन्ना. सो गो अँड रीच आउट टू दी अदर्स. दुसरो मुद्दो जावन आसा, प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण लोकांक सांग. देवाचें राज ह्या संवसारांत चडटलें वाडटलें जाल्यार आमचो खासगी संबंद देवा थंय वाडोवंक जाय. जंय मोग आसा थंय देव आसा. देवाचें राज मोगाचें. ह्या देवाच्या राजाचें दार जावन आसा फकत जेजू क्रिस्त. तर जेजूक परगट करात. मिशनर वावराचो तिसरो मुद्दो, थर्ड प्रिंसिपल जावन आसा, फ्रीली यू हॅव रिसीव्ड फ्रीली गीव. फुकट तुका मेवलां जाल्यार फुकट तूं दी. म्हणजे दिनवाशी काळजान देवाच्या उपकाराक मान बागोवन खालतीकायेन दुसऱ्यांक सांग. तूं एक पातकी आसलो, देवान तुका बक्षिलो, आतां तूं कुशाल.
ही कुशालकाय दुसऱ्या लागीं वांट जेन्ना आमी फुडें सोदता देवाच्या नांवान दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक दुसऱ्यांक आदार करूंक आमी देवाक फावोर करिना हो आमचो कायदो जावन आसा. देवान आमकां फुकट दिला म्हणटच आमी दुसऱ्यांक फुकट दिवंक जाय. आमची ब्लेसिंग्स आमी दुसऱ्या लागीं शेअर करूंक जाय. चवथो मुड्डो जावन आसा मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. गरजेवंतांक आमी पावोंक जाय. जेजू म्हणटा पिडेस्तांक बरी करात, खोडकारांक नितोल करात. जेजू म्हणटा लोकांक जायत्या भासांच्यो गरजो आसात. कुडीच्यो गरजो, ओतम्याच्यो गरजो, काळजाच्यो गरजो सेरमावून सांगल्यार पावना. एके भाशेन तांच्या पोटाची आनी घराची बंदोबस्त करूंक जाय. भुकेल्ल्या पोटांक शर्मा सांगून कांयच फायदो ना. ओमत्या कशार उदक आमचो मोग आनी मोयपास दिसत जाल्यार लोक देवाचें उतर बेगीनूच मांडून घेता. मिशनर वावराचो 5वो मुड्डो जावन आसा ट्रस्ट गॉड फॉर सपोर्ट. देवाचेर विस्वास दवर. जेजू म्हणटा देवाचो वावर करूंक फुडें सरलो जाल्यार भांगार आनी रुपें कपडे ह्यो सगल्यो वस्तूंचेर विस्वास दवरिनाका. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:9 भाग्योन पावलो म्हणटा देव तुका सगळें जाय तें गरजेचें दितलो. चायनाचो व्हडलो मिशनर अशें म्हणटा हडसन टेलर. देवाची खोशी आमी पाळीत तर देवाचो सांगात आमचे थंय सदांच आसतलो. मिशनर वावराचो 6वो मुड्डो जावन आसा वर्क विथ दोज हू रिस्पॉन्ड. म्हणजे जो लोक देवाच्या उतराक कान दिता तांच्या सांगाता वावर कर. मॅथ्यू चॅप्टर 10:13 म्हणटा खंयच्याय नोगरान तुका मागून घेयना जाल्यार तें शार सोड, तो गांव सोड. इश्टानो, आमकांय पाद्रींक तशेंच घडटा. थोड्या जाग्यांचेर आमकां जाय तो मोग मोयपा समजिकाय बोगसणे मेळटा. दुसऱ्या जाग्याचेर जाय त्यो पाद्रींच्यो खबरो गॉसिप नांव उबोवप घडटा. पाद्री लायक ना म्हणटच जायते पावटी पाद्री बरोबर देवाचें उतरूय लोक नाकारतात. म्हणटच जो लोक देवाच्या उतराक कान दिता तांच्या सांगाता वावर कर. मिशनर वावराचो 7वो मुड्डो जावन आसा फॉरगेट दोज हू इग्नोर यू. मॅथ्यू चॅप्टर 10:14-15 अशें म्हणटा जेजू म्हणटा लोक तुका मांडून घेना जाल्यार तुज्या वाणाची दूल फाफडून उडय. म्हणजे तें रिजेक्शन वो क्रिटिसिजम पर्सनल घेनाका, तें घेवन बसो नाका. लूक चॅप्टर 10:15 म्हणटा जेजू म्हणटा जो कोण तुका आयकता तो म्हाका आयकता, जो कोण तुका नाकारता तो म्हाका नाकारता. लोक तुका नाकारता तेन्ना वो क्रिटिसायज करता तेन्ना तें घेवन बसो नाका. तुजो वेळ इबाडी नाका, निराशी जायनाका. तुजो बरो वावर चालूच दवर. मिशनर वावराचो 8वो मुड्डो 8th प्रिंसिपल जावन आसा एक्सपेक्ट ऑपोजिशन एंड क्रिटिसिजम. लोक तुका ओपोज करतलोच, क्रिटिसायज करतलोच. हें देंवचाराचें काम. जेजूच्या वावराक आडखळ्यो घालूंक. मॅथ्यू चॅप्टर 10:17 अशें म्हणटा जेजू म्हणटा जागृत रावात. लोक तुमकां पिडापीड दितलोच. जायते पावटी नोईन संवसारांत आमकां पिडापीड मेवता, पूण जायते पावटी पवित्र सभेन भितरूय पिडापीड येवंक शकता. एफेसियन चॅप्टर 6:10-18 आमकां शिटकायता तयार रावात. देवान दिल्लें झुजाचें अंतराण म्हणजे आर्मर ऑफ गॉड घालून रावात. रोमन्स 12:21 म्हणटा बरें करून वायटाक हारोय. डिस्ट्रॉय इवल विथ युअर गुड वर्क्स. मिशनर वावराचो 9वो मुड्डो 9th प्रिंसिपल जावन आसा डू नॉट बी अफ्रेड. भियेनाका, बावाट गोट दवर. इश्टानो, जायतो लोक देवाच्या वावराक फुडें सरोना कित्याक ती भियेतात. लोक कितें म्हणटलो, कसले सॅक्रिफीस करचे पडटले. मनशाची भिरांत कांयच न्हय, देवाची भिरांत चड गरजेची. देव म्हजे विशीं कितें म्हणटलो तें गरजेचें. 10वो निमाणो मुड्डो द 10th प्रिंसिपल ऑफ मिशनरी वर्क इज रिजल्ट्स आर नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमच्या बऱ्या वावराचो फोड कितें जातलो तें गरजेचें न्हय. आमचो कायदो देवाचें उतर परगटून पेल्याचो हुस्को दाखोवन तांचो मोग करूं. तो लोक देवाक मांडून घेता वो ना
तें देव पळयतलो. निराशी जावचें न्हय. आमचो बरो वावर आनी बरें उतर चालूच दवरुया. रोमन चॅप्टर 14 वर्स 12 अशें म्हणटा, पावलू सांगता, जोण एकलो आपली जोडटी देवाक दितलो. तर बाबा म्हणानो, थोडे प्रस्न आमचो नियाळ करूंक. पयलो प्रस्न, बार्नाबास म्हणजे धीर गोठाय दिवपी मनीस. तूं दुसऱ्यांक धीर दिताय, गोठाय दिताय, वो नाटकायेक लागून दुसऱ्यांक सोकला उडयताय. दुसरो प्रस्न, केन्ना तरी देवाचो वावर केलाय? जेजू तुका आपयता तेन्ना कसले एक्सक्यूज ओ निबा तूं दिताय? तिसरो प्रस्न, बार्नाबासान पावलून आंतोनीन देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक हाडली आनी तांचो बाबाट वाडयलो. तूं क्रिस्तांव, तूं कितें करताय? तर बाबा भयणानो, हे प्रस्न मनांत धरून आतां आमी नोवेनांचें मागणें करुया. सांत आंतोनीचें नोवेन. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फोल्ड निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमचें इंतेसांव उचारचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें खेळलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. सान आंतोनीची लादीन. सोमिया, काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता, काकूत आमची कोर. सोमिया, काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता, आयक आमकां. जेजू क्रिस्ता, तुका भायर आयक आमकां. देवा बापा सुर्गींच्या, काकूत आमची कोर. देवा पुत्रा संवसाराच्या सुडवंडरा, काकूत आमची कोर. पवित्र स्पिरिता सांता, काकूत आमची कोर. पवित्र इंदाती एकल्याच देवा, काकूत आमची कोर. भाग्योंत मोरे स्वयंभाच्या पदकाबीन गर्भ सांभाळलेले, माग आमचे पासत. सान आंतोन लिस्बोआच्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन सेराफीक वर्दीच्या ओनोंदा, माग आमचे पासत. सान आंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का, माग आमचे पासत. सान आंतोन सुर्गींच्या जणवायेच्या भक्तिस्ताना, माग आमचे पासत. सान आंतोन प्राचिताच्या बिस्मिता, माग आमचे पासत. सान आंतोन कालतेपणाच्या आरश्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन नितीपाटी बेतल्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन आंग सुखाचेर जोईत भरतल्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन कुर्साक लोबदलेल्या इश्टा, माग आमचे पासत. सान आंतोन वांजेलाच्या जोलट्या पोसला, माग आमचे पासत. सान आंतोन ओन बावटाच्या तोरतोऱ्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन देवचाराच्या कंपेऱ्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन सुपुर्नायेच्या प्रतिमाना, माग आमचे पासत. सान आंतोन कोशेन मार्तिरा, माग आमचे पासत. सान आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा, माग आमचे पासत. सान आंतोन विस्मिताच्या भुजबोंडारा, माग आमचे पासत. सान आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो दुसरें दिताय खान बेऱ्यांक, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो भायर घालताय देंवचारांक, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो मेलेल्यांक जिवन करताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो कुड्ड्यांक दोळे दिताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो तोंट्यांक चलयताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो सणलेल्यो वस्तू मेळयताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो निती पासून जुस्तल्यांक सांबाळताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन जो देंवचाराचें खोटेपण भस्मिताय, माग आमचे पासत. सान आंतोन गुन्यावांक खास लायतल्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन नीज देखी नेंटुबायेच्या, माग आमचे पासत. सान आंतोन सुर्गींच्या निर्मळायेच्या फुला, माग आमचे पासत.
सनांतोन मोगाच्या आखत्या माग आमचे पासत सनांतोन पोलकेपणाची बेपरवा करतल्या माग आमचे पासत दुस्मनांच्या फासांतली निवार आमकां सांतांतोन विजा आनी बडोलांतली निवार आमकां सांतांतोन सगल्या पातकांतली निवार आमकां सांतांतोन सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत आदार आमकां दी सांतांतोन तुझे मोजती बोरबी आदार आमकां दी सांतांतोन देवाचे शिर्लेक संवसाराची पातकां काडटाय वगोस आमकां सोम्या देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय आयक आमकां सोम्या मानून घेतलोय सोम्या तुझ्या चाकराक आनी ताचे वरबी व्हडा विजमितां तुवें केली सगळ्या पासून परपडून सोम्या तुझें पवित्र नांव विनोदी कर आमचे खातीर ओनंदून सनांतोन आमकां फावो जावच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो वासावण्यो मागणे हे देवा उतरेकलेली परब भाग्योन आंतोनीची तुझ्या कॉन्फेसराची कुशाल करून सायबा तुझ्या इगोर्जेक तिका मेळूंक सदांच ओतम्यांचो आदार आनी फावो जावंक बगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन